लेंगाक सेमबगी मतंगसिदी करी हायनि को नोक कदों तंगाय नोक तो तंगाय हाय तारे को स्वाइदना नुंतेगी वन और द इधर आयाम मतमदा स्टेटमेंट थोइसे हुजिदी इवन बीजेपी पार्टी की प्रेसिडेंट दगी सेक्रेटरी सिंह बो यावराबनि को दो तौदबो अखोइने येंगिसि कैनो गांदा लेंगाक सेमबगी वाफमसि लाकु मतमदा मोइना दी सेमनि अखोइ चे पिसले आइना अखोइना हाइजबदो कानन बाव मतमदा निनी हुमनि मनुंग लेंगाक सेमनबा सेमनबनि गायना गवर्नर दगा चे पिसलु मैम दो कोइ अदुम पैनल खुदिंगे अदुम हाइजलेसिनि को लेंगाक सेमबसे हुजि मोइ ngमगिरोय होनरमदि आइ ngमगिरोय मरमदि मोइ मनुंग यूनिटी ले हाइसे एमएलए निफुजी मोइ गिनि न हाइसे मोइ मरकता फनेयामना यूनिटी ले तारसु मसी मरकता साइगे गायनी नागागी कुकी की मैते की न डिवाइड तौरगा लेबगी पोट अमा फजन लेरेबा सी मनुंग सिदा को मरुवेना एमएलए तरा मोइगी साइगी कुकी रोम साइड लेबे एमएलए तरा सिगी मनुंग दा तरे से बीजेपी हाइबा पॉलिटिकल पार्टी सिना मागी पार्टी प्रेसिडेंट ना मागी पार्टी की बैनर की मनुंग दा लेंगाक सेमबगी मतंग दा मोइगी साइगे यानाबगी पोट अमा पोरपसे आई हुजि फोंग ngमदो मानदेबा ngamba taragadi lambi chatpagi problem leroidawni idp gi handon jin tawbagi problem leroidawni adugi dagi ena hena thagwangba kharaga hena changjala ganda government na tawning matamna tawbu ngamba ngasagi mi transfer tawsida ngarang handagi sarkar na tawreiba transfer sing sida dc sing silakpa secretary sing silakpa adagi ngasagi mcs sdo sing silakpa sida ngasai community level da poina government gi manung da semaga legraba community oiba administrative division ja si bawda sarkar se clear to ngamdriba habdi akoi sida leramba officer mayam ma som transfer sakhiba asom da leramba som da lakhiba se administration ji gi manung da community se divide to ko baw leriba duna security point of view adagi ngasai administrative point of view da ngasai ka ani ko yanaba leibagi mami haitare khanari habi poche sarkar na government ne yam toina utpangam me aduna moi masen yanadri baudi government je kamai sem de lambi chatpa yadri adagi ngasai sarkar na phanam hodana su akoi CSO sing na phanam wari chaba tar ga su ngasai level amada yenga na kanogi kuki rom kangbu isai chi ame ta thola ga ta separate administration pi de ba koi wari charoi ga ga adugumba hekta mu ga ba ading ngarang han silent okip ki press ki kano podcast sama yam kanna mayam ne yengnari bausi yengnari sida moi gi su ge agreement ji matang da KRA ne UPF ne dai moi KNO ne moi gi position je India government ga wari sanar sida moi ne political talk ne na haise sigi matang da clarity leita ba akoi manipur government gi manipur assembly sina mamang ai degi hona masigi political talk ne hai bise chum mi la lebra koi tripartite origin kari gino ga je yam clear oi da bai tare ko aduna ai wakhanda लेंगाक सेमबगी मंगलान से खर लाप कदरा हैं खले आई मोने को से आई पर्सनल ओपिनियन ने आई जलालम बसु आई अदो आई गी मियंग ददी अकोइना हुजी लेबा फिबम सिदा लेंगाक सेम से खर वागद्रा आई ममांग ngasi ngarang hanzu adum एमएलए अनि हुमना अखोइ लेंगाक सेम नि पे कनो इस मॉनसून सेशन ममांग दा लाक याय गायना हेता हाइ से कमाइना मोइदा करी आयाब पिरकदना हाइरे नो हाइबदो हुजी मियामना हंगनिंगबगी स्टेज अमा लानेबा होय मखोइना ngamdana मॉनसून सेशन दा होजिकी पार्लियामेंट दा पुथरोइबा बिल से बीजेपी की एमपी अमा होजिक लेरिबने अदगी ngसाइगी कांग्रेस की एमपी अनि लेरिबने सी बिल से मेजोरिटी लेना ngसाइगी लेंगाक से सेमनदबने जे हाइबा तारगदी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को आर्टिकल खरा यावरिदना को सेंटर ना पैसन बेयाबा अदुगी मनुगिना सेमनदबने हाइबा तारगदी कई मरमगी एमएलए सिंग जे सस्पेंडेड एनिमेशन दा थमिनो हाइबसे क्वेश्चन अम लाएबमका ममदि मोय मथौ तोगनदना फारगा थमिजे कर्म पॉलिटिकल गेम नो अखोय मसी पॉलिटिकल गेम से अखोय प्रजाना सुम यारा चटकदरा अखोय लेइबा लीडर सिंग ने यारा चटकदरा मोयना मेजोरिटी लेरे न हाइरा बौदा लेंगाक सेमहनदब सिगी एक्सप्लेनेशन से पार्टी की प्रेसिडेंट सिंग अदगी ngसाइगी स्पोक्स पर्सन ने ना मयाम थोलेइबा अखोय एमएलए सिंग से मखोयना प्रजादा क्लेरिफाई तोबम थुएबा अदुबो इन जनरल येंग मतमदा आइनो से हाइजबदुनी लेंगाक से सेम गे हाइबा तारगदी ngसाइगी अखोई रोंगी अखोई सोमना कंदगी सुम गयनी को चिन जे सुम मेनबा अदगी अखोइदा इंडिया की मथकता याम गांगनु सुम हाइबा अदगी अखोई जिदा लेइबा एक्टिविस्ट में हबजिदा प्रेशर सुम तौबा CSO दा प्रेशर सुम लागनबा सी खक्तनदी यारोयबको लेंगाक सेम जे हाइबा तारगदी खनरक्तनबा तौसी साउनदनबा तौसी हाइ तारदी फॉरगेट एंड फॉरगिव की वा खक्तनतना चिंबान जे चिन जे चेन चिंगलगा फनाम साउनिंगसु गांगदना गातंग लेइबा म चंगे अदुगा गांगदना लेइबसी करम काना यारकदोइनो एन हाय कांदा ngसाइगी कुकी लेरिबा एमएलए सिंगसिना मोइगी प्रजादा मोइगी CSO सिंगदा वांग सांग से खर चुंथोनबा साउनिंग वांग सांग से खर यावहनदबा अदगी इन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अखोई असेंबली मनुंगदा
masi matang debate tawga masi oiba chapchaba angle da koi through law sakani ga na harik bagi tangai bata leiba sumaina pali belenga ama bu natraga political party ama bu natraga elected leaders sing bu sakam taw laga ko koi bu ngasai gi ga ni sakam taw laganda tongan ba angle da different angle da pressurize tawraganda community masen khana bagi agenda se thammaga sumaina PR se sangna handana puthaba haibse masi akoi gi leiba kendra gi leaders sing se masi ne so explain tawum thoeba moiga center ga wari sanarui se kai wari no moi center le lengak sem ni na assurance pire hai se kari ground pire no governor na pire hai se kari ground pire no kamai na pire no do hoji pau tha taruk amga lan thorok torom ne masida ngam dabai maram sina kari no haibse praja da moi ne explain taw dam ne akoina adagi adu so ma leire adagi akoina su praja na su lengak sem bai matang sida akoina haiba matam da yam section haibam changi akoina su leader sing heta ultimatum ga heta pisan baje ko hayang pung kumari bang manung da taw adu taw ada taw na de yum ut on ni ga na wa yam ngam ba sugum ba se ngang ba sina kai wa ke ganda center gi intelligence ina di akoi marak da kani toan ba khoi usi ngang isi su magai si su study taw na ba mi kun dra pam ga kana na kai ngang re usem kai hai gre ko komi meeting da kai resolution no gre ga na report se ire sum tharam doi ne ba aduna adugi mayam do yenga kanda politically volatile oiba situation ama praja masen yanadri leader gaina kanma moi hai pot ne blai je secondly ngarang khoi gi kano da Facebook ta unaba khoi social media da viral oiba MLA singi security lo thokpa hogre na ma lo thokpa hogre na hari se sigi stage yo sala ga di ai wakhan da di akhoi gi kano mayam se MLA sing se masana khangna pulab resign to thoga ko election gi da ready to na phani mamdi kaino ha ga da masi aina congress na ha da support to na te ko akhoi gi leiba leaders sing se koi yamna kani legitimate oi da ko koi center na overpower to state ki authorities da moine tawning ku si tawne hai ta de masi koi to thoga koi resign to thoga na even mamang da koi party dei bo resign to ro chief minister resign to ro hai gi le da moina khanga ga sum lai gi bane ko adugi poto yenga ga to bana phane khale wa kan mai tham sagi thaka chayo ja marik chumba wa phom kya ma tham bire pau